laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. wona minen ko mi woni ga ɓe ande ɓennay nayoti wowlu ka hurgo oti noon landi won tawi hara hurgo ngon no feere ko looteteɗon no feere ko looteteɗon ɓay ɗon hara na hurgo est ce que goɗɗo no wawi wowlude ton ka ɗon kadi haray wurdetake wowlugol ngol ka hurgon ko fayda so tawi neɗɗo on hino ɓorti ko ɗum ɗo woni hay mo yehi hurgo masalan ko ɗum ɗo woni o wowtaka wowlude ɗon amma joni so waɗino naati ka hurgo o ɓortaki na haaju hurgo naadimo nder ton kare ngol wowlugol makko ɗon ɓen aray ala ella so tawi hara himo ɓorti malaykat ɓen ko naatata ton ɗen ton ɗen yiwgol awraji makko ɗin ko ɗum ɗon ɗen woni ko hajeɗa kon wowlugol ko nder hurgo tawi o ti naati ko nder hurgo mo naatani goɗɗum lan joni ono dus interne soɓɓe ɗen naaɗon woni soti naati ton ɗen o wowli ɗum ɗon ella ala e muɗum ko fankagol ngol noon ɓuuri moƴƴude ha yalta ton ɗen kono noon si o tigi naati ton ɗen o ɓortaki haray wowlugol ngol ɗon ɗen konto caaki ko ala bakka to wa wowlugol ngol no ɓorti joni kadi wona sonnajo ni o wara mo juulude hara boobo no taarade e makko ɗon ara ɗon o wawata concentrade hara wata deejude ara boobo no taarade e makko ɗon ɗumannomo wo ko honno woni ɓay innama ko ya deeju haqqille ma ɗen fof wonaka julde kono hara boobo no ɗumannadema ɗon wo ko honno woni ɗum ɗon kadi ñawori ɗum ɗon ɗe anni lak sallam ɓe julnayi noon hara hiɓe jowondi e taniraɓe maɓe ɓen alhusayni walla alhasan ɓe hara ɓe joɗɗinimo tuma ko ka dande maɓɓe hiɓe wadde ruku ɓe jiɗɗinamo hari ɓe waddude mouvement e makko haray yo oti eto yeru ko tawi so tawi goɗɗo ala ko juganamo boobon haray yo juulude e makko o eto noon o concentre no haqqille makko ɗen ɗen ɓuura jiɗɗude e julde nde haray ma ɗum o bambamo o woni bambugol boobo on juula o ndaara so tawi joni hara boobo no waɗana pampes so tawi boobo on hino lewni ma mo waɗi hurgo ndeno ko pampes makko haray fellata kadi ka boobo on ɗon ɗen hum bambe ka ɓaawa juulude e muɗum haray mo wawi vérifiede ɗum noon so tawi ɗon ala toon bamba mo juulde e muɗum ma o joguitomo ɗon ɗen himo juulan ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗi ɗi ɗum e taniraɓe maɓɓe ɗum nam assalamu aleykum ɓe numéro mo sakkitori 26 33 assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah jarama hajje ala toon jam tum ɓeywurde alhamdulillah ustade no jentiɗo assalamu aleykum ustase waleykum salam wa rahmatullah min komi woni e landago ɗo noon tun ko par exemple ɗo ni joni noon goɗɗo si tawi noon joni goɗɗo an hay so tawi goɗɗo hara ni hino monanima hara on tigui no monanima an tigui ɗaɗen toon tigui no monanima an on noon joni hara a yewtaymo mais fayde sa yewtimo tun o jabotoma ko metti hara ko wonwa kawtal juma hara tigui tigui an on a faalaka mo noon haɓugol kono hara sa yewtimo faydetuma yewɗamo hara ko yewtama ko hara tigui tigui welatamo joni noon kono hara an hiɗa andi ka ɓerde ma inchallah hara a monanakimo fus e torade Allah kadi yo Allah fewtidire ɓerde ma ɗen e ɓerɗe juluɓe ɓen fof yiɗidiron yiɗon ko Allah yiɗi kon joni haray noon an kan noon so tawi a wawi a fankani on ɗon a accitimo yewtugol haray est ce que haray ɗa mari probléme noon e ɗum ɗon wabillahi ko fi haray e wono seydna oumaru e afan aboubacre ne siddiq radiallahu anhu o makono ñande goo o yimɓe ɓen hino faami aya ko Allah subhanahu wa taala wi ya ayuha alladina amanu la yadurrukum man dalla ila htadaytum kono yo gonɗinɓe lorrata o majjir onon toon feewi o woɓɓe no faami on aya faamu bonɗo simana so tawi Allah subahana taala o fewnima woɓɓe goo no waɗi ɓe fewnade na ya añirɓe ɗum ya ɓaɗo ɓen yewtaɓe ettoɗa fiino Allah subhanahu wa taala fewnira ɓe wono nelaɗo makiranno noon seydna aliya maɗum goɗɗo e sahabaɓe lan yahdiya llahu bika rajulan wahidan hayru laka min wadi l humuri an ni'an ko nde Allah fewnirta ma sabu maɗa neɗɗo goto ɓuuri moƴƴude nde nde heɓata ayde sew geloɗi haray boɗeji haray so yooti eto yewtan e nere noon waɗana oti moƴƴereji e toon toro Allah subhanahu wa taala kadi yo fewnu mum yo bil acci to jaɓali kadi fuu oti certon e haray oti waɗi ko wawi ɗum so tawi oti no wondi e lorraji goo ɗi tawata hara ɗiɗo ɗen o lorrirayɗe julɗo goo haray so a yii goɗɗo goo mo wondi e muɗum a tandini ko lorriray oɗo wañum oɗo anda mo wondi o ella ɗon haray islamu no newni hayya wowlan on ɗon awa tawi oɗo mo mari o jikko ɗo mi haɗimo noon o jaɓali haray ko ɗo tun kadi tagi ko wiyete ko ñoore illa ko ina ɗum hara ko moƴƴintingol hakkude yimɓe ina ɗum kadi wowlugol ayiɓe goɗɗon ɓawa makko on ko hunde harmude
نعم بالله التوفيق. بابا نيمورو مون ساكيتوري كو 2720. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أستاذ نجيتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, min question ko misala ko landagol ɗo ko fiya ferka julde wano juulugol sunnaje ɗen wano alan sara mbaara miɗo anndi ɗum ɗon haray si tawi a juulay wano sunna on ni haray ko ya juulu ɗo ya juulude alan sara on jooni si tawi noon hara hiɗa wonde anniye on wano a juulayno wano darɗe ɗiɗi before a juulugol alan sara on kono jarna juulugol haa gasa jannga faati on jannga timore hikkinde ɗon nden ugginoɗa kono hara ɗon ka julde ɗon joni annike ko alansara wonɗa julde safe a yeggiti fi sunnaje ɗen joni haray ɗon hino dagi ka waɗa sunnaje ɗen ka andituɗa ɗon ka ko ya continue alansara on mo wonduɗa on anniye muɗum donc yodi continue alansara on ko julɗa ko sunna tawi woni a yeggiti sunna a naati e farilla sellataka iwaka farilla artaka sunna aɗa ka fuɗɗiɗa farilla wa ko ya continue ɗon den hen si wodi kadi ari juulugol alansara o tawi hin alansara on juulanoma mana feƴƴiti seeɗa ara hay so naatale naatiɗo yo waɗi taw ko woni konko farilla e hoore makko ko allah landirotomo konki muɗum e juulu ɗum ɗon nden hen sahum hay goto natta e farilla o accitana farilla o yahano sunna wa kadalika ko salliji kadi si wodi fuɗɗide gollugol seeɗal farillawal o accitata farilla o iltano sunna tangande o gayni farilla on few so iltano sunna on mana so salliji joni o salli woto ha o timmina tun so wattano sunna mo accuno on ɗa noon ɗa ko alansara haray so juuli farilla waɗɗoto farilla on haray so yondinoray ɗum ɗon nden hen haray si allah subahana taala hoddiranimo immogol jemma naato immoto jemma o naato e wodel acci o eɓɓigana to ñalande arande nden ɗon nden hen kadi inchallahu taala billahi tawfiq. amin ya allah on jarama albarka. assalamu aleykum. assalamu aleykum. assalamu aleykum sa min mi hara goɗɗo wano gara ko moorowo hara noon tawi no sellanamo ka o moorata goɗɗo ni hara wano mo tiggotako hara ko julɗo hara o tiggotako. nam e muurugol ngol ko harmi fof ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maahi ko tokkugol ngol amma tokkugol ngol hay si tawi hara ko gaara tokkante goɗɗo ka sukkundum makko kala ko tokka e sukkundum ko on ɗon ɗen hu woni ko huɗa e kanko tokkuɗo on e tokkanaɗo on amma innugol muurugol ngol kay mo teggotako no ɗum ɗon ɗen hunnelaɗo haɗi toon o safaki ɗum ɗon mana ko haas on ko muurugol ngol ko harmi ko muurugol neɗɗo tokkowo sukundu muɗum on ɗon ɗen ko ɗum ɗon harmi muurugol ngol amma muurugol goɗɗo fi o tiggotako yalle hino dagay ka dagaki ɗum ɗon harma ko yallah subahana taala newinanmo ɗum artika mum hulugol allah kanka ɗo wona tibjiɗon ko waɗi ɗen anndi sabu yaltugol annabi adama alayhi salam ka aljanna ko sabu ko awraji maɓɓe ɗin ko du'a suuɗade kon ko yalti kon joni noon neɗɗo si tawi woni ko du'a suuɗade makko kon yalti himo yalti ka aljanna o naato yaali toon e wonnoɓe ka aljanna ɓen ɓe yaltinama fi ko du'a suuɗade maɓɓe kon hino yalti an a yaltini a naato yaal toon aray ɗon a darnay hoorema sa naatoyay aray tawa e ɓen hino accitirini ɓalli muɗum ɗin hino yaltini ko du'a suuɗade ko yo subhanahu wa taala liɓu kulol makko ka ɓerɗe maɓɓe e o arsika ɓe wawugol suuɗugol ko ɓe hani suudde kon e ɓalli maɓɓe ɗin nam haray noon harma mawrugol oti fi fiyotarta hoore makko ne few so tawi ara o tokkata sukondu fof so tokkata sukondu makko on ullati lewnu aray harma mawrugol mum ngo nam ok assalamu aleykum on jarama mi allah windama baraji ɗum ton tel woɓɓe tan no landino ɗo wondema wo si tawi on hara wo goɗɗo hara na o julɗo debbo hara na o julɗo par ce que ko wonɓe angula wo ko ɓe woni toon ɓe allah mooraɓe kaka salonji tun woodi ko moore kono hara o tayade ka salon o inna watayade ka salon kono wonɗon ka salon inna ara mooramo ka suudu on ɗon noon hara na julɗo ke no yaani hani ko on ɗon ara mooramo hara on ɗon na julɗo kanko ko julɗo ɗum ɗon mi yaali hay fof ko haɗata ma baccinta e makko bonnata diina makko kan hay e fof e gollondirgol meɗen hakkundeji meɗen e maɓɓe waɗi sen daari hay koɓe hettata kon allah subahana taala hino daginani ñaama koɓe hettata ko madama ɓe gollirde e koɓe naaminori wonde ɗum ɗon kamɓe kadi ko diina ɗon ɗen hun aray allah ala kon ɗon alata ko mooramo ɗon ɗen hun madama imo arde ka suudu o mooramo ala yahude o ita hoore makko nden worɓe jananɓe yasugol makko ɗon aray allah ala kon ɗon moorata kon hoore makko nden so heɓaade julɗo goo wawɗomo moorude nam
Naam, par ce que woni wo nani bayanago woɓe inna wo debbo kefere duwaka yiide hay sukundu ɓaɓan debbo julɗo. Naam, si tawi goɗɗo ko ala haray ko sabu ngon ganto ɗon ɗen hun si tawi haran no woodi julɗo waɗanomo ɗum ɗon haray ko noon woni julɗo debbo kefere on hana yi'ugol cuɗari debbo julɗo on ɗo andi noon debbo julɗo ni jeeya e cuɗari makko ndin nduɗo ɗen hun sukundu makko oɗo waɗi hayti bobo jibinama tawi ko suddiɗo haray ko aranuru ɗum tun fembete hay ɗum ɗon hino lutodira wonde manna fembugol sukundu bobo e suddiɗo no fota taƴugol seral makko ngal no mari bakkatu jano kono no woodi kara makko ɓe newno ɓe mbal ko selli kon wonde manna eno sella ka aranuru ɗum fekti fembe si feƴƴiɗon ɗen hoore bobo fembetake bobo suddiɗo donc ko cuɗari hanande suuɗede nam algasi joni lan uditande hikkiɓe machallah. Salamu aleykum. Salam wa rahmatullahi wa jarama usani no jentiɗo. Assalamu aleykum ustade. Waaleykum assalam wa rahmatullahi min ko goɗɗo nelinaɗo yomi lanna ɗum wosi tawi no woodi musique ko daki tagani julɓe ɓe jettagol hara ko waɗa deɓuji arabu ɓe arabu allah e dinalaɗo arabu farko dinalaɗo era no woodi taganiɗo julɗo jentagol musique daganiɗo julɗo jentagol no woodi karma ko ɓe tagimɓe heɗagol musique si tawi haran haalaji bonɗi go ala toon kono ko selli kon musique on hino harmi jentagol sow ko waɗi allah subhanahu wa ta'ala no wowli ko suratu shu'ara o inni ko jokkata waɗayɓe musique ɓen fof ko yimɓe dowɓe ɓen donc musique on no woodi dagimɓe kono ko selli ko wonde manna musique o kala no musique on sifori madama ko tappata ngasa hino nder ton ɗen hum haray wona ko yeewi mantugol julɓe ɓen mantugol nela sa sallam hara ko hoɗata no e nder muɗum haray ko hala ko hoɗta ko woni e nder muɗum haray hino harmi amma si tawi joni ana ko bowlugol konngudi manta nela sa sallam haray ɗon ella ala e heɗitagol ngol ma ɗum manta l'islam ma manta julɓe ɓen haray ella ala heɗitagol ngol madama ko tappata ngasa ala e nder muɗum si tawi ɗum ɗon jilli nder ton ɗen haray heɗagol musique on no harmi sago jarama lan uditande hikkiɓe o faami ustade mi faami seeɗa gasi joni mi jabotoyir komi nani kon ɗo ɗen mana si goɗɗo joni o gollidi e goɗɗo a laaɓanimo a yiɗimo o ƴetti o golliri shirku kanko o lorrima e ɗum ɗon ɗen hon haray ko adi kon shirku on ko gonga hino battina ko waɗi battini hay e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam battini e sahabaɓe ko wiyete kon aynu ñanne yaagal haray kono jiyaɗo ko yo anndu allah subhanahu wa ta'ala ko taggu ma kon ko hoddiri kon heɓete fof heɓete ko ɗo waɗi ñande goo hiɓe nelaɗo sallam e siforke goɗɗo e sahabaɓe won abdoullahi ibne oumar ɓe maaki ɓe waɗi junngo maɓɓe gon ka hoore balal makko ɓenni kay yo pay gon mi andinte ɗo ɗen hun konngoli reno e allah subahana taala renama tawoyamo yeeso ma ɓe wi'imo fa'alamu anna waawu anndude ko woni ko allah subhanahu wa ta'ala windanma kon fof muɗum heɓete ko allah subahana taala a haadi kon heɓtatama hewtatama wonde manna karamɓe ɗin ɓantama ɗeɗe ɗi yorino anɓe makisi tawi tagornen fof moɓodirinde ɓe lorratama ɓe wawatama lorde sona ko allah windanma tagornen fof moɓodiri fiyoɓe nafi ɓe wawatama nafde sona ko allah subahana taala windanma haray oti ko ɗum ɗo watta ka haqqille muɗum no gasa hara konko ɗum ɗon ɗen hun heɓuma ko moƴƴere wonandema ko waɗi subhanahu wa taala wi a hasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna yimɓe ɓen no sikkure si ɓe wi tun koɓe julɓe allah jarribota ko ɓe la allah no jarribo woti ka jawdi maɗa ono jarriboma ka diina maɗa mana addugol piijigo darati sakkotoma ɗum ɗo sakkotoma ka diina maɗa jarriboma ka cellal maɗa ka jawle ma ka ɓiɓɓe maɗa wano jantal ɗum noon e aya qur'an haray darugol imanu goɗɗo mana neɗɗo julɗo on haray si tawi ɗum ɗo ɗen hun waɗi yo oti ɓeydu fawade allah subhanahu wa taala ko allah okkorima ko allah subahana taala woni ko jaɓiti ɗum ɗon ɗen hun kadi mana waɗi on ɗon ɗen hun saabu yo ɗum ɗon ɗen hun perde e juuɗe maɗa si tawi woni a hettata na ya an yettormo shirku aray an ko yettortamo ko du'awuji moƴƴi e ko tortoɗa allah subhanahu wa taala yo allah dande jarrabuye sifa kanko mo heeɓi on waɗugol hoolorgol goɗɗo go mona allah subhanahu wa taala an kadi allah subahana taala lontinane aray ko ɗum ɗon o waɗi ko wandi ko wiyete ko muñal ko hunde sattude ko ɗo waɗi subhanahu wa taala o inni innama yuwaffa sabiruna ajrahum be gayri hisabin ko ɗum ɗon tun o waɗani joddindi tawatara inni kontugol ala sabuna mbiyete muñal kon ɗon ko wonugol place allah subhanahu wa taala neɗɗo on waɗama tawa hara hiɗa wawi ittude ɗon ɗon nde hun acca ɗon so daari hakkude meɗen allah allah subahana taala hino muññi muññareji ɗuɗuɗi haray ko ma wakkiloɗen eto ɗen wonen yimɓe muññiɓe hara muñal meɗen ngal
ko tawata hara jaɓa yo julɗo on yiw o muñno wo ko Allah subahana taala yeddete tawa mo wawi ittede ɗum ɗon haysi ko konngol makko ngol ma añugol ka ɓernde makko ko ɗo woni muñal ngal woni ko gasta ma ko heddi gon fof muñal ngal heno gasa o di wakkilo Allah subahana taala londinanema ko ɓuri ɗum ɗon ɗen ho moƴƴude ara ɗum no heewi ko watta e nokkeli go kono o ti jogo kañum finde moƴƴere nden inchallahu taala Allah subahana taala reynaymo hiwamo naam albarka on jarama assalamu aleykum warahmatullah e udditani e maketeɓe Alpha Oumar Hollande assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum assalam naam saye no jenti on ɗon assalamu aleykum sabe waaleykum assalam wa rahmatullah i ko woɓɓe landilan ɗo latmal question mi landano ɓe wo koko ɓe innata dil foti tawi ɗum no tagi ka l'islam innugol dille wano exemple dille ɓenna goɗɗo nawnima o heeɓi probléme ɓenna goɗɗo maaya tun ka famima maaya mo andi ɓenna ko sabu ɗum ɗo waɗuno ɗum ɗon ɗum ala batte ka l'islam so daari wono ñande Ibrahim ɓiɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴinno o sahabaɓe nangue ngue weñu no ɓeyni ko saabu ko mayde Ibrahima ndin nangue ngue weñi nelaɗo maki ɗum ɗo ɗen hunko mandeji jeeya ɗum e mandeji Allah nangue ngue weñirta saabu mayde goɗɗon ngue meñirta si goɗɗo ko hino hiɓede mana ɗum ala batte innugol fi kaari hino mayude haray ko ɗum ɗo woni watta si Allah jarriborima nawnare a nawnay kono no woodi piiji goo waɗay ɗin hakkude nene e ɓiɗɗon ɗi tawata hara ɗum ɗon ɗen hon l'islam hino ɓangini fi majji si tawi joni goɗɗum no heɓa nenejo heɓa ɓiɗɗo on nenejo on so'a ɗum ɗon fof l'islam no signali fi muɗum amma ko tawata hara mi nawni ɗo ɗen ga ko kawtala wonno mayde kon ma ko ɗo ɗo woni wadde ɗum ɗo kon aray ɗum ɗon mi hawrali muɗum e bindi ka tawata hara no wawa battinirde sifa noon ɗen hon amma ka hakkude nene e ɓiɗɗon ɗum ɗon no wawa battinde ko waɗi ɗen andi won hakkude annabi Ayuba annabi Yaqub e ɓiɗɗo muɗum on wonno saabu yo wumu so daari goɗɗo ko jeeyaɗo e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiwar ko waɗi hakkude kawde Seydina Oumar goɗɗo ko wiyeteɗo Kilab ibne Kilab oɗo ɗen ben makko wumu noon saabu suusi makko kanko kadi kono ɗen andi gisa on wawata heƴude ɗo ɗen hun inchallah ɓaara ko jabugol lande wonde kono hino waɗa hakkude ɓiɗɗo on e nene jon amma ko yiɗiti kon mi yaali ka tatara ɗum ɗon ɗen hun ene wawi battinde wota goɗɗo kadi mahoye ɗum ɗon ɗen hun so waray ala dalil saabu elaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗno sahaba ɓen wi'ugol nangue weñiri saabu ɓiɗɗo maɓɓe on ko maayi kon aray ala dalil nam ok aray ko jarama assalamu aleykum aleykum salam nam ustad wudditanen ɗo goto e ɗiɗo hara harten ɗo inchallah hara mi uttaniɓe numéro mum sakkitori ko 9040 salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hiire jam ala to ustad no jentiɗo ok assalamu aleykum ustad waaleykum assalam wa rahmatullah ok ko goɗɗo landilan ɗo question min kadi min ñoomi lanɗo ɓa mi annda jababu wiyon ngo exemple hiɗa jogii bobo mo inne wano mo duuɓi tati o itti kus makko ça veut dire o waawi jooni jooɗaade ka fof wonaa nécessairement haɓɓanaamo kus ɓaano noyna ka l'islam wono moƴƴi yaaduwole paykoye mon koye ka juulirde hara ko gorko on quoi yaade payko ma ko kun ka juulirde payko ngun noon maafo inna be mo mi waɗay kaka mi waɗay kaka donc o continue o woola ɗum ɗon ɗon noon tawa ko gooto faalaaka taƴude julde nden kono payko ngun wona e jinndugol nder ɗon harano hino woola ɗum ɗon wo haray ɗon ko honɗum ɓuri moƴƴude ko ya taƴi julde ma nden am babajo on ma nenejo wonduɗo e bobon woya kippa bobon ka haray ko honno gerdata ɗum ɗon hara Allah no yafanima hara a tewaki pas bonnuɗa julde ma nden haray ko ɗum ɗon woni landal ngal haray on yafantolam julde nden hinde taƴe saabu piiji ɗen siɗa julde a yii jawdi hino bona a taƴa julde maɗa nde yaha defanda jawdi ndin siɗa julde a yii wonki no bona a taƴa julde nde yaha defandaki wonki e bonde ɗon so tawi harata a taƴa julde nde a wawa defandude ɗum ɗon ɗen haray taƴugol julde ɗen ɗon ɗen yaltina bobon ka juulirde fi woto sunnin suudu Allah ndun haray ɗum ɗon hino jeeya e priorité arano on taw waɗi nokkure nden ko nokku laaɓuɗon mo hana e tuunude e muɗum ko waɗi ko ɗaltinani mi annda son jentino yewtere nden mi holluno hay si tawi woni hiɗa jogii boobo landal goo arno min hay so jogii boobo tawi ɗa waɗanimo kuus on kuus ɗon ɗen hon tawi himo yaltini soɓe makko
haray sellata ka naatida on ɗon ka juulirde naati kam bambamo juulida e muɗum hay examen de san ƴiƴan ɗan examen ƴiƴan si a jogii ɗum noka jiiba maɗa hiɗa fokkiti waɗugol examen sellata ka juula ɗum noka jiiba ma a ƴetta e wallinaɗa ɗen hum ma ɗum kabine maɗa on hara hiɗa jogiti ɗum ɗum noka jiiba maɗa fokkiti waɗoygol examen sellata ka juulda e mum ko ma ƴetta wallina naatata kadi e muɗum ka nder juulirde naati kam bobo won ɗon toon haray a taƴi julde maɗa nden yaltinama o taw tun nden ka nder juulirde haray ko ɗum ɗon nden woni priorité o inchallahu taala billahi tawfiq albarkare assalamu aleykum waaleykum assalam na Moussa ɗen ƴettude ɗo gooto haray ɓayi woni minuit 15 o hara hattendo inchallah hara mi udditaniɓe maketeɗo Mouhammadou Kal Ba salamu aleykum waaleykum salam na Moussa yo no jentiɗo ustad assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh min miɗo marga landal go ko min yi goɗɗo ɗiskitino o si tawiɗa juulude mino ma nottima o ene ɗo akkude jama ya notoɗaɗi ɗuma asi ɗumnoɗa kam so tawi landan so tawi julde nden ko julde naafiilo naam tawi julde nden ko julde naafiilo kadi julde maɗa nde notoɗa yumma maɗa notagol yumma muɗum ngol ko farilla amma julde naafiilo nden nden ɗo wonande farilla so tawi ɗum ko farilla wonɗa julde ko farilla Allah on adintinta e hoore farilla goɗɗo gol on jarama assalamu aleykum min nu sa sen hattata ɗo ɓayara minuit woni ɗo minuit 20 yesi en koyen goto inchallahu taala haray luttuɓe ɓen ɗo yaafoto ha yontere hannde kadi inchallahu ɗay jimmi inchallahu haray on weltanama en weltodirni en torki Allah subhanahu wa taala yo weltanen en dendanalngal meɗen amina ya rabbi haray ko teddungal jama julɓe ɓe on heɗitiɓe en ka radio lawol kisal ɗo fof haray min kadi wonɗo ɗen hundeɗa wonno e juulirde janden wani dara nden depuis darna haray ko jeyano e ko retarde fuɗɗagol émission meɗen ɓa ko 30 halduno ɗen tawi meɗen tumbodir ɗon ɗen ko ɓe yewtiri teddungal jama fof ɓe waɗi lamɗen on imam haray ka histoire juulirde nden ko min woni ɓurɗo fandude duubinomaɗo ɗon ɗen on imam haray ɗum kadi ko teddungal jama on fof miɗa toriɓe du'a inchallahu taala subahana taala yo arti kan gollugol golle ɗaɓɓaɗe ɗen e muɗum ɓa wona inde nden tun ko gollal ko dongal jama on woni ko o tigui fawa yo Allah subahana taala arti kan mi nunɗa e muɗum min totta haqqeji jama on haray on weltanama moƴƴo yo Allah subhanahu wa taala ɓeydu yañude feere nden o ɓeyda ɓantude fi meɗen o yiɗina añuɓe l'islam o jukkina ɓe l'islam o okkoya en aljanna jannatul firdausul a'la amina ya ɗon no moƴƴi ɗon ko welo welo molanago en torki Allah alanɗo yo Allah alanɗo newnan on waɗon golle ɗe halfina ɗon ɗen ɗo laɓama fewi Allah no andi onon kadi min weltanike on jarama en torki Allah yo Allah weltano onon kadi haray yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude waɗa noon nden janna haray min weltike fof tafi yewtere nden on jarama boyi haray min salmini ɓe guure nden fopp toon e musidal ngal fof inchallah albarka haray mono faala nandi to yaade yer komi yewti gon ɗum wawi ƴettude numéro an Viber walla imo on o numéro ɗo ɗen mi simple fiya mbolali code laggi ɗon mba ɗum haray no anda ko 664 26 16 26 664 26 16 26 ma ɗum mono faton jinni e émission ji amen ɗin ka télévision évasion guine haray o tino wawi humbitorde men ɗum ɗo ɗen hun kono noon heɓirtaki ko vidéo ji ɗi ma audio ji ɗi inchallahu taala yer wo ko tawatata waɗaka ka YouTube awa so Allah jaɓi inchallah on jarama albarka boyi haray min salmini ɓe guure nden toon fof yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude allahumma amin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal